Kemarin untuk Pembangunan Home Minister Shri Amisha Ji stay jungi Meghalaya. Aku tu jungi lang ke NEC 73rd plenary session of NEC. Kemarin after meeting, teladap tu meeting. Teladon Shri Amisha Ji di Chief Minister konar ki sama di candidate MP Lok Sabha by election Dr. Nonglai don itu di Dr. Nonglai ladap submit ya ke demands Syai Shri Amisha Ji Home Minister Padan Brom negara India bukan juru Chief Minister lah submit aging demands menpin kemau ya ke ILP bukan juru Dr. Nonglai tu lapin submit tu ya ke tuka Ktien Khasi Garo haka khanet ke bapra men implement no te bakawai ru kani kapan pau ba pi Dr. Nonglai idan happening kamau tu kawai kadi hai rambrai bakla rambrai kadang kejengilang NPP ban peni tu ketong mo yo candidate ti mei to kopor hamdan bentama tu kejengilang mei pat idan ha tu kopor bodon ha tu NEC meeting satu idan after meeting ti kani pau ba kasoyap te at the same time lai ipini long kerang yait tu kajeng kan pas election ti juro ban peni tu yala dia ya ka ka thong pat ka ta kejingile kita ka ain kita ka yu man ra parlimen pe mi tempat dia tang maka kesni ka taburu pe mi ada ra ya ka demands hakamat Shri Misha Ji Home Minister Madan Brom hari India tekani ka pau ba kasuk te ba fel adun rupa haka party kabadi NDA bakum juru ke MDA tekalung kasuk te ada candidate PTEP ya ke NPP kasuk pelat nama Shua bain tom de Shua ban taburu bi ladap kendu te Shri Amisha Ji banyakan Jepang tu ka Ktien Khasi Garo ban submit just imagine Shua ban poi ha parliament ada beris rupa ya ka demands akan next stage ni ban pendengkam tekani kalau sisa kata the best option iki pai ba pe I Dr. Nolai Shua ban job de ni Shua ban Heavwood ni Shua ban pendep ya ka kamera ban pinitu yala dia kumu candidate by election of Lok Sabha Shalom Parliamentary. Just imagine he already show that kani tapau ba kadisha pi kwa ban implement pi kwa shaba kanya chu ek demands kembali ban entrekam no hakas ti jungi just imagine tikani kalong la don pate hantu kamli bi imdan la don pa hantu chief minister la don tu bakawi rupe CM ru tapi kan ya ka ILP te doktor nolai tu lai kan Misha Ji ya ka tu ka Ktien Khasi Garo pen you know ha knet ba pra just imagine ti ki pai ba ki dem su ba ukurtong Shua ban tabu lada peni ya kakam ya ka bade menle just imagine kumita ni miru di ang ba ganyu na ya kata ka knet ka pra ya Ktien Khasi Garo just imagine min time na kamshu
in pin kamau pengi fisia tambah mai ladap ya senang tu kam ru nang ui firu lada kampak triru lada fitep ke NPP ru sakal ni ya katu tapi tang mentah syar iladap keren iladap summit ya katu tekan ni ka syong hau pai ba shanu mentap ya ka vote jengki tengah us pun pau nama boleh it's very easy malba as a candidate he's already raising a voice raising a demand in front of the home minister pin tri kam no kamju CM jungi ru badon to kalong sha ka ba itana kalong sha ba kalong kam stat de langim dang kam na ban adu the job to long long ngi kwa mi kata ka ILP barka Ktien Khasi Garo haka kan ka ba pra ti ngi yum ki pai ba ki ma ban hoi ngi la ban ap tamba long dang kam ta ban pin tri kam no ni kalong ba terki ba ka ni ga demands ti ka shong stang pi ba kalai ka shong haki ti tang katai khu ple shi bon